Raja Niamang Buru, Raja Marbun, kapuji Tuhan ka di bugasan ng paso, bisa luhut na di kabasan na paso-paso, natajalo, terluboy di tengah-tengah ni parsaurat ka, boy kita pajumpa di bugasan kanipason, jana di bugasan las niroha. Laos mangingon tusima amang buru, nung putong marsipanganon, jana maham, mangalang juhud, jala tungkak kasdo di basah tamuna tulu-tulu di sipanganon nama saudara ay pamurus na semayat dong tudaging saudara tubuhnya amang bulu si palomaki bulu may jala si banyak boli-boli oras pangita sa luhuk na namangaton noon namin masok nila kasi dua-dua asa bagot manabahan doon dia gata di lobe oras mahamua mang bulu namin na pangalian ipas makita sa loob na mga to. Laos wag sa mga ma rin kasi mo dulu nung pasanta memang puro tujulong muna. Doon namin mga ulul mga mo sa loob na pupunan ng mga puro namin jala sahak magkalaw din na ringa jala dioma ng ay tawong muna duwag ka rin naman ito. Doon namin mga sa mga nilo kasi dua to. Asa titim pa natin o pa kurang-kurang pangarap na. So kung di pwede kasi mo dulu nung pasanta memang puro kurang pinasuna. Amak buru, patakasan namin mga pulibugan sa tikyo, dia malakan na, dia mahurok na, dia mahata na, jala ahama na nilok na, di nata ni si mga las duho-duho ng masaura kay silumbo di mga mayang buru. Gabi majara horas, moriate manisisi sukun ni Rajai, asa baris-baris tiga jadi nura pangalawan, mono marsurut to raja tingkat mayoloan ay mono nioloan tam kamangka parbinotoan alay mono son yoloan kolo may maagoan diak ka parbinotoan asa bicar mata ni ari kontak mata di bulan di rohan namin yang raja namin asa tumuli kita makatay jolo masata man pinggan panungku Oh lihat ya mamang buru ang buhay pa yun namin doy dapat kasut dengan nak kini hata ni simpangan noni ang buru kini kan no pa yun namin do na hubar sa pakalong mo. So ni mamang buru sama ni raja namin malihat ma di Tuhan pa pardinggan basa biari nauli di bulan na linggan di tahun para siaran tontong tapuji Tuhan ta pardinggan basa ia nang berkumah hingga di alaman pardumono alaman sikap ni bagas parawan ni dauli bagas harawan ni nadingkan bagas parneaman ni anak paribasan ni bulu mamasuk-masuk mata na martua de mata saya dihorasi mahita sana so ni natutu raja nami melutut kalau si namar sedar sikap ni lagi tiar may raja nami na buhu pada hami berduran ni raja tangyang nirajaya sa tiar mapanggabian tiar ng parhorasan pasul-pasul ni amata naman tuwa-tuwa asa dalam namin sa ulit na tuwa-tuwa asa tangan daw ako ujung na jari-jari 10 ujung na isa marsike jari-jari jumulo kami marsantagi raja namin malutung ado hata namin na majuluhu manang dupuni tontong manak rajay na lahu manutuwa raja nami yang berpada kasih mahamu di situ indah masa juru raja nami untuk kami tarikuk ni si panganan kesusahian aku matu mahamu iman tutu raja nami dunga tak kasih tanak kini namrak marsi panganan menutup di hatahab rajai buzur manganin dahalas sagak parlo pajuhun jana sompu minum air katinahu nami raja nami pangidon nami mak sayang iya mak pertanyaan rajai asabui tumakas jalan lumehit patupam namin muse tuang katik kina bagihut nalahudanan namin pasangapon hamo raja ni gelap tarsingon di simpangan dohon namin raja namin sa gudang simutang-mutang otik si beritodi asa berbautan duk berbau huli-huli asa arham natasangkapi dari lot kasenarion Tuhan tamak nawasok asa bangun do namar hanto duluk do namar rubian horas parajay nama anton lang tuganda nama dihami sikap di nama ali ia para kasih parajay asa dia malak na dia nokna dia mahatana dia manidokna abisan nam paraja nami panggabeyan
siap di panhorasan do raja nabi sino mo ni raja nabi Mau lihat Mamang Guru paggabi panhorasan do kami tutu hata ni si Bangano do juru nama saudara do nami masuk di lokasi itu tuh asa bunane kulima di dolok ni si Tabongan tuang kali namang ihuton ng Kamang Guru dapogang mahamuliakan na uli jala somoni manang agka pancapatan matutu ako suga sa mga pason namang Guru ako minauli ako minarin kapag orasannya mga Guru patakasan namin mahamong jala supunong namin alay dito si tua-tua artiya doon na guarniari jala si Bahasada guarni bulan asa tutakas sa musukunan namin mga Guru digama pasahatan mo bigyan panungkunan sorry mga Guru gabi maakop ni na horas asa bincar mga tanyari pontak mata ni bulan nung manggora hula-hula lang mabuka makatay pasahaton namin pinggan panungkunan mga rani marajay buru namin takas na dupot na ito dupot na rajay mulai ada mah lunga dison pinggan panungkunan pinggan nahot di hudulan di pasu-pasu Tuhan makita na marhula na magboru hokma kita nang akabar tuturan jala marisi perbuai lapik asa jumpa sama nilong di sebuah Tuhan firma poki bahul-bahul pacarongan firma dita jala tiur-tiur mani kita nang akabar capot jala di sondro di pasang tamu nah pulang tia si palas rohan yang kain atas uribar tiar maulot ta sedario jala tiar ma ari pakion kali pasu-pasu Tuhan tuang karina bagi itu matutu langsung nilo di pasang tamu diso ringgit si dio suara nanti novani pamaretata si bakal las rohani agaraja di patulu kamu lo amang Guru na pemparang inamora do kamu jalan anak geraja do menon nami batuang karina bagi itu di pasu-pasu Tuhan masa dulu na kamu pemparang amang Guru nami jala tiur-tiur ma nang angka pancamotan di kamu betul nami ma tulung amang Guru siap kita penunggunan asa tunggu di kita tujuan yang angka golu-golu betul bodoh nami masih ada so kung pinggan pagalusi ni amang Guru asa sadara ma ang paparan amang Guru nami di dalam pagalusi dia kasuku-suku nami ang sorry ma ubas nami Guru nami pasal tamu mah tuh pas nyambungnya sama Guru nami asa gondang sa bangunan ula-ula di parkosi nunga takas di pasahan tami pinggan panungkunan mulang asada kami pinggan pangalus sada riting siti suara sobat tangyang dirajai asagyan matutu sada maroha sada manangalusta dilaha mengalusi si sesun pun dirajai opka raja nami mangilutik jo kami asa jolo untuk kami jo isi di pinggan pangalusion dihami pamurumuna raja ne pos-pos asa tulian dihami dos iroha akka namar domatu orang mampu so ni manang dihita pamparan punta raja ne pos-pos tajalo dosa dan pinggan pangalus si raja ne lulat raja dalban namar lapatan mai asa tiyo suara sada alusta jilah mengalusi sisi suku deulanta raja ne baba dohono masyarakat dua-dua asa didurung pora-pora nas mangikut masih baru siap kolak-kolak di bawah menuju pada si panas roha yang kapan si batin suara di parahata dengan majolo pinanipos di bagasak kaju na pedokok pamunaka kaya nanti dusuhan asa jumpu si pora pincil saudik mulot sinamaton taruh lebih kita dosa duhuna alai jumolo jalo sumuru mau saudik nas marhata gaya matana horas wala tema kita pada waktu jadi pagi kami maju pertikiran orang Guru asal berdari jauh bergabung dengan orang tua kami raja nami anak-anak kasih diberi-beri ke rumah tubuh orang sekampi dan dosa siapa ompa piga penunggulan di kita nama rokat tubuh peparan ni oputa hadoli ompa piga penunggulan di kita nama rokat tubuh peparan ni oputa hadoli Opa
Omapi kapanukunan di hapusure boruwe nami. Boruwe. Omapi kapanukunan di hamuna Raja ni Lomasarutana. Anggo si seda-sedaon Lasmar Hamuna Ubidaya Tumona Usakuyma. Jadi semua lima mengguru tiga perbulan tuang kahasmatana jala di bagasan opason takas mahamu batakasan nami amang guru di suku-suku nami nak ini di sibakan olas nungadia lusia mau baru laos di bagasan opason batakasan nami mahamu asa sama nilong misi dua-dua asa si Yakub sama nahudul si dongan sama nabakdaran aku milih persaulian, aku milih perwarasannya amang baru takas ma alusi kamu persatanya berpikir dong mau lihat menapuk kusu raja nami raja hula-hula ada orang solusi kami di suku-suku dirajai asa 10 jari-jari pasal pusara si majuju asa jolo untuk kami tiang kaperbuni holok nabi nasahat diraja totong mulai masahaton nami tu hamu raja ni hula-hula nami raja yang nababan di pasahamu tu bagasan alaman nami di bagasan tikio nakin mengatakas sudah kokal ima perbuipin tumpacai nasrohana asa sawang masok tangianmu raja ni hula-hula nami sapir mapoki bau-bau kacalongan kirimat tong ton dinami perkele mambuna saluna saya lucu-lucu nak macam Sok-sok lima raja nami raja ni hula-hula takas do hujalohami ima parbuni holong marhitedek na pinasahan ni rajay asa dek kinamokok may dek kinagancang dek kesinurun may jalan ni kisah saud pasokot tangyang ni rajay asa dia matutu gancang umur jalan torong pinong pardihami muruduru hami tunuruk ng tuduruan sahat manauli sahat maling ng tupahon niya mata namar dua tikos do disukul-sukul ni rajay asa martapuk belum sihupi pergol tertutup yang belum didip maraku begitu nauli raja nami jalan berdongan bulan ingkar asa syakuk namanya somon nahun bersudur na somon namardan syakuk di panggabian perhorasan yang atahon nami raja nami asa takas matta uji purba takasan ma ujuang pola takas matta kita selalu nama dua mana hula-hula berburu takasan batutuhi kaluhna si takas ni banggabian perhorasan nawa tahu kami raja nami takas mahami marburu raja nami tulang nabasa ditiki nang sapu nang roham itu hutan di rajai takas tu dijangkon rajai hami ima napasahatom nasolot di roham nami nagumpang di pusu-pusuhan nami mana batuahan las tauluti na mangarang-rangi arhilota diari sadari si takas na nasibot na roha may mga lakbor ng rajay tutungan ibagas ni rajay narap taulunuhon anak dohon boro igugay majalo pasu-pasu pardamas saniteo tubagas joro ni Tuhatta marhite na puso si takas na may raja nami nung nga takas pardamas sarite anak dohon boro igugay ima anak nami nanggan ni rajay rajay daun gawe parman nami raja nami poda muda tuhami saya matutu rongkak na gawe me rongkak na mapora may kala rongkak na saur matu jala itu poda muda tulang asa biduhat si koro binatu samot-samot molong anak atong mga lamboro di raja takas maipon gararos sinamo raja nami tulang nabasa di bagasan o pason nalaho pasahaton somban darat somban ihum sinamon ibon rajai na marhata sinamon mahita sinamon di marga nami mulai dari mamang bulu penggawean perhorasan numatakas di kalahon amang bulu songo di suku-suku nami aku minauli aku minalingga tanpa di perhorasan penggawean ini di nong pagurang buah itu anak munang jalan pagurang nang beri kami
Jana dibuka sa sedaryon na sila nung matakas Majano pamasumasulon para sa review siya bagas jolo nito kata marhide na posora. Tapi tuturo sa nila mula-mula. Tanyang konon namin mga sila tuwang kami na manihudon. Di paso-paso tuwang ka di baga gabi keluarga na berbahagia na sila jala tipu na sila dinilitian doon na gabi na sila maranak gabi dohot margol. Maluto ayam ang baru. Dia kanina usap itu mengatakas yung dalaw kami kamu na di karono. Una tuto kami bagas kami. Jala nung maringgan tangatay di masa tamuna sama dia partor bengi nanay si ulot. Jala di bagas ang pason nakatakas yung mga memang baru. Di na nikata mulai ng kiningan. Di na markata sinamot tidak di bagas ang pason. Jadi soal itu ang baru. Ada di na rong aku tubagas kami lau menarikot yang kena humpar di siulot ka ala di bona pasugi do amang guru kirape haru patak kasamuma amang guru sa kakalo di dia ulot ka tubagas kena pasong soalnya mau pasatan amang guru mau lihat marlatuk musuh raja nami tulang nabasa lumatung las roha nami pintar manalung rohamu di hatu musuh nami pos roha nami dabong dudutu sumir na dua-dua ulinay hutagijak molot tinatap siyang itatoro takas dudutu hamu hula-hula nami na baban dan na dudutu ang kamalay na dudutu kami dudutu raja nami asal balita rin pedang magkakabulong bilang balita habalutu muna berburu dudutu pakinaw kami do sangat tu sangat Raja kami, Raja belum. Kalau tunggu tahu kami di Sorbanyaran, Sorbanium sinamot ibur Raja pasangaton kami di Sima saluhuna Raja kami di Sima hormulung buluk huda dalam titimas dohon kerubiana. Hupa sadahami di sinamot natinopa di pemerintah 5 rupiah na mulaki gudang na 15 juta sisa hari mangelek kali manobahon hibul sokong persipurahan di Sima Raja Nami Saduh. Nah, sudah buat yang Raja Nami. Dahulu awak guru. HPP nunggu tempat saya kasih manami kabibi. Di pangiruan puna nak sebu pangiru kami. Nunggu tukar kas di pasar kamu. Di sinamot di boru nami. Nunggu di sini sengaja mandok kamu masna lupuna luputodana pasadaw mo nama gabi marhite rupiah Ya, ada sana. oh ya itu mama guru alay orang subuh kalau guru takas di pasangan kamu sama guru ya kamu aja berpikir Tuhan asa lupa topas kami jo tutongan yang jangan tandu bobi tu baru berni raja di bulan-bulan kami asa ditutupi masih dengan soalnya mama guru Gabe orang. Jadi semua ini padi kita nama doa tubuh, semua ini nama doa kasih kami, guru kami, doa berenang. Nung atur tak kasih tak berbagi, diulau ke saudariyo, imam di nanau pasahan ton, sulak negok, raja di mangkuruta, raja markul tuhita. Kalau kita nama doa tubuh, kita doa takas dos prokata. Di Nalamanjaro si pasahaton kasida kita ada jadi naroga terus marogata tapasahan mau berpikir terus jadi bulan-bulan mangido kaluturi sorry bang mangido ini kita nama ramatu sorry bang di kamu raja di bulan-bulan kami do tulang bulan-bulan kami raja Sipurong tulang kami raja Sipurong tulang rorong kami raja Sinaga bola tulang kami raja Padiangan bulan-bulan kami saya nama kamarang raja Sipajuta Raja Kurning Raja nami raja di bola-bola do tulang na hujud nung atakas di payo tibut kamu di pakatayo nami do raja di mangkoro nami raja marbut di ulaut ka saudariyo ima inaro kasida pada potong kami lawang garap ada nagok doon sulang nagok
Jalalaos kisondo di hatang nasida sa luhod na nalagsipar sa hatang nasida. Partita Inggris sinamong ni pahupumunay, beremunay. Alani ma raja ni hula-hula na doon kinamuna tulang kami. Tukso karjalo kami doi. Anggo sojolo dituturi kamu kami. Noakpe raja ni hula-hula. Magido panuturyo mahami tulang muna. Tuturi kamu mahami raja nami. Kamu ma na marsiatura. Jala partikiano pero pasantai maduamu. Putih ma. Puro namin. Pasat kamu maju turu-turulan. Jadi berarti patutup ada susah tuh kami di hamu hasugan aku itu akan nama dokter si mahapa Dimas Padahong si Pakanda budak si Pakadu semua sendiri seterima tunggu budak yang pulang tapi mobil pulang ke sini langsung ini langsung presiden ada ibadah sesadaryo namun di luaran nol lagi lu ham namun di bagas kiri nol nama dongani maju tulang dia kadang ketu tersomolima jadi mulai ada matu tu dihita orang di bulan makaningan dihasudok perguru di orang tu semua tu hita sompar itu rio dua hari mah bulan si bolon tulang rorobos sinaga bona tulang patiangan gula-gula nama rami si majubar gula-gula nama ranginti gula-gula nama ranginti ohani kita orang ini bisa kita songo manuturi raja di perburuan oha songo akan itu orang-orang nami saya disuruh pagadang disuruh paubi tung apa yang andok hata sudah ada taruhnya jadi bola hati matutu dikenai ulinai itu dia kapan kalau kita juga kasih sedikit akan itu harta nama dokter ide ini dari akan asal boleh dong tinggal tutup di kita di bagasan kedua di hamuna nama gula-gula ABP sian gorong nih gula-gula sebelum do tulang do pona tulang soalnya gula-gula soal akan itu juga orang nama balik teng magabe manudaro sa harimu managabe molo no kamu mas paulo dapat gula-gula sudah tinahuli mahami di hamu raja ni asudo pagul rang Saudara Buru, ada teman rumah takas pe kami seluruhnya masih Eropa, dohor masih baru Roma. Dan mobil di raja di bulan kami tulang kami rumah takas kami mandi bertujuan tugas tiga. Tari waktu dulu tak serius. Naik film baru pesertanya apa pikiran tulamu masalah kamu mah tadi kata kamu. Jadi Gabe macam horos raja nabi adorang somatau kami masalah kami tu luban dirajai dan jolo lihat tu lihat pakatayon dosis di rohanami lubugi malam sa siapa gula-gula do tulang nam menutup kaya raja nabi orang berulang kamu. Soni mana dihita na bagawat tu dihamur raja ni boro bere nam sombadium sinamot yang kena tulang tu pasah tau tasalina gile ko sa lima bahu pos rohak asa buru tempurut gula-gula habu do boro situ pa do gula-gula pasal tay pati kito hamu bersorang bro jadi mulai ada banyak gula-gula namin soni mana lagi kita baru nindokan pos-pos nanon di Karangon alam mangilo katanya di gula-gula tanah ulok kita jadi mulai ada banyak kamu gula-gula namin nakali ka tutulong ako pili utawi pagkatiyaw mo na imasokon di raja gula-gula na imasokon na sinawon ni inang ko namin nakalingat kay kaduguro ako na tutu molusong kami siya buro muna lulugan ang gawin natin kung siya mahalay at kagugulo at natulong gugo namin wala naman lugoy man nagtabay mo lang po sa namunang
na pauno. Tabang udah be. Siap mane. Dusroa, boleh tema. Jadi sahab positif ketanduk tidak gabe pelean. Kamu do boru naboy kamu sandean hut pangulayan. Pos rohanami. Kodong nahurang singkopan nonton singkop kamu tujuan mangalar tambor. Gabe horas. Soalnya nanti kamu nanti dalam setelah nami. Jauh tua jodoh partu jodoh parhutun. Dia lawa panggul lihun anak kita bahasa tikion. Panggil panuturiok kami. Yang kamat taraja. Gabe mauras. Soalnya tanah pada waktu para putar aja pos-pos. Bohan dos terhata. Tagi nasa jerwima dos terhatai. Gabe mauras. Soalnya mah dihamu saluhut na parsa kapihami. Raja di hula-hula do tulang nami. Hula-hula nami raja simbolo tulang nami raja simbolo. Tulang rabu nami raja marbul. Kuda tulang nami raja simbolo. Hula-hula maramarangi raja si tanggang, raja si dalahi, raja manuru. Hula-hula nama jai, raja si matupang si muria. Raja nami tulang nabasa idok na tua-tua tarulang dosa malangi polo manantong luguniari. Dam tarulahami amang raja manangaha. Molo sojolo tekas huliatok kami mangidosa do panuturion sian hamu hula-hula tulang sahat tumunannya. Jumpang dia pasna namu ditingkina raja nami asa tumpil tarotok nami jana gugu sora nami makatahon pangidon nami turaja di hula-hula nami raja naban ope mangido panuturion mahami raja nami asa takasma rajai napasahaton panuturion jana rajaima na marsiaturan guru nami Mengapa kamu dari berburu pun mendotik yang itu sama siapa yang hari gabe raja nami soalnya lagi kahorong hula-hula selalu hula-hula raja simbolo tulang raja simbolo tulang dorobo raja matu bona tulang raja simbolo hula-hula nama raja sitanggang raja sikalai raja manu hula-hula nama raja simbolo ini nama hidupan dua ma raja berburu saya kita nama doa anak Alhamdulillah. Soalnya mati amore sa berburu pun nak nungatun takka sudah kami kata yang mulut raja udah muna baga bukan tunding ka dorong kami masongon mulut na tutu bagi tak mapaka itu kita harus tahu lagi mu maga ben maruta do awal do haro kan mati mulut Mauliate marlabog puso di pasahan rohanami tuhamu saluhut na bangsa kabihami haram di hula-hula do tulang nami nunga tekas pos rohanami so nilok nila tua-tua asa au kami pangula binay tu para-para mula manuturi hula-hula do tulang ido na pos roha ope mauliate maraja nami idos ni rohamuna na pasahanton panuturi tuhang parkiligong muna raja ni pos-pos mauliate maani raja Raja nami, ngawoy matawag kami, sombanianan, sombaniho. Oo naman po, kata naman. Sa kanima raja nami, mulutung matawag kami, sombanianan, sombaniho. Takas do pasangaton nami, raja nami, suhi ang pangnaupat, panandayon dohong tuduan na buki, saluhut do hamutakas adupan nami. Asa takas ng Panginoon nami, las taudahong ma, di ulaw sadari. So ni raja nami, ora manguro, ngadarin kan. Gabi pasal horas di hamu suhu bulon nami. Asaro hamu suhu bulon nami. You know?
dongani jo. Bapak Mei. Dampa lah Bapak Mei. Bapak Mei madohon dongani. Asa kira. Udah pelan dulu zaman dulu untuk kita. Tangi yang mah saya masih kena tutup. Kisah mahamu. Sasitong na hamuyan na magbunos senat kison asa tangkas adar tiang kajulo ni raja. Isong mahamu sa tapasahat ko raja. Dia mo ang panibang usik namin. Dilaw pasahaton sa kanya sa panihon sinabot ni Gubernur Raja. Pasahaton namin magudang na 30 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta. Pasahat ma 70 ni Raja. 70 ni Raja. Jadi mulai teman, pos dorongan kami di Hamuna Raja Nemang Boru kami, etakas terbodoh kami, akas sama komputer kamu. Gak buka pas pilih hidup kamu sih jala kami be mengatakan stok di buat kami di sana, kami pulang kami manusia kamu, asal kamu manur manaruh tu masuk na. Pasal tahu pak 70 tu hasuto. Musik. Taruti mga kami. Oh, lawang buru. Matakas besahan sinamo dulu sumampang kalau ni daringan. Alai magyutu si tutakas ma pas tamuan kasih panas roha terhubungi ba di suri ini apa kau bagi amang buru. Gabi raja na. Saat tamu ma tusi kaloma. Nabajalo amat demura nababang buru si majutak sada. Samani manita naman rawat tubo napasahaton panadayon asa takasita jonok tu pasangan ta. Suatu pilihan tu pasangan. Napasahaton ima amanine marbut boros nalahi. Tu si jalawara pamaray. Musik. Pasal tamu masalah mak buru si mulohon. Nama jalo o pugulori na baban buru berkeruan. Napasahaton amani ang jareal marbut boru si matupang. Musik. Tamu mamu saya ubri pariban nama guru. Nama jalo amali galati amar paung buru nama. Napasahaton si utiapa amani harapan to si boru marbut. Boru bernomes. Horas, taruti para sa kami. Pasahan tamu ma ubri tulang. Tutulang ni baru main murah. Sada. Asa mangarani mali hamuna raja ni hula-hula nami, raja Simbono, ala nek Roma, raja ni Mang Guru nami pasahan to panandayon to hamuna nami. Sama lima ni hamon dengan sutot kami. Mijur mahabut son pasahat to tulang. Los disok pa Panginoon nami
Dihamuna raja ni hula-hula nami dohot tulang kami saluhuna. Asaroha suhudo pasahato si pasaroha ni hamuna raja ni hula-hula nami dohot tulang kami. Asa mangarani mahamuna di hudulang muna. Hula-hula nami raja si pulon, tulang kami raja si pulon, tulang rohot nami raja sinaga.